الأطباق في المطبخ المغربي. الطاجين. الطاجين ليس مجرد طبق، بل هو حكاية وتاريخ. سمي بهذا الاسم نسبة إلى الإناء الفخاري الذي يطهى فيه، والذي له غطاء مخروطي يسمح للنكهات بأن تمتزج ببطء أثناء الطهي، سواء كان بالدجاج أو باللحم الغنم أو حتى بالخضر فقط. فإن الطاجين يمثل دفء العائلة المغربية واجتماعها حول المائدة. واليوم لدينا ضيفة مميزة، فاطمة، التي ستوري لنا كيف نحضر طاجينا تقليديا باللحم والخضر الطازجة. مرحبا بك فاطمة. السلام عليكم، شكرا جزيلا. نعم، الطاجين هو روح المطبخ المغربي. اليوم سأحضر لكم طاجينا باللحم والخضر، بسيط لكنه لذيذ، وستلاحظون أن السر هو الصبر والمحبة في كل مرحلة. إذن من أين نبدأ؟ أولا اللحم. هنا اخترت الدجاج، لكن يمكن استعمال لحم الغنم أيضا. قوموا بتشويحه قليلا مع زيت الزيتون والبصل المفروم. وبعض التوابل: الزنجبيل، الكركم والبابريكا وقليل من الفلفل. والآن نضيف قليلا من البقدونس، هذا يعطي لونا جميلا ورائحة طيبة. بعد ذلك نوسعه قليلا. بعد ذلك نرتب الخضر. نضع قليلا من الملح وقليلا من الزيت وقليلا من الماء ليطهى ببطء. كم من الوقت يحتاج الطاجين حتى ينضج جيدا؟ حوالي 45 دقيقة على نار هادئة. يجب أن يطهى الطاجين ببطء حتى يصبح اللحم طريا وتمتص الخضر جميع النكهات. الرائحة رائعة فعلا، وكم شخص يمكن أن يأكل من هذا الطاجين؟ لكل العائلة في المغرب الطاجين دائما وجبة نتقاسمها مع العائلة. كما نقول طعام الطاجين كيجمع العائلة. إلى هذا المزيج: لحم طري، خضر مطهية ببطء وألوان جميلة. هذا هو طعم المغرب في طبق واحد. شكرا لك فاطمة، نتمنى أن نتذوق هذا الطبق الرائع. Bienvenue chers téléspectateurs de notre émission Saveurs du Maroc. Aujourd'hui, nous allons parler d'une tradition très importante au Maroc, le thé vert à la menthe, appelé aussi thé. Au Maroc, le thé n'est pas seulement une boisson, c'est un symbole d'hospitalité, générosité et de partage. Quand un invité arrivait à la maison, on lui offre toujours un verre de thé chaud pour lui souhaiter la bienvenue. Le thé souvent servi avec des pâtisseries marocaines traditionnelles, comme le bril, le msemen et différents gâteaux marocains. Aujourd'hui, nous accueillons le chef Insaf, expert marocain de préparation du thé, qui va nous montrer comment préparer et servir le thé marocain avec ses délicieuses spécialités. Madame, je vous remercie pour votre invitation. C'est un plaisir pour moi à vous apprendre à préparer le thé marocain à la menthe. Alors, Madame Insaf, quels sont les ingrédients nécessaires? Pour préparer le thé marocain, nous avons besoin de thé vert, menthe fraîche, sucre, eau chaude, une théière marocaine et des verres à thé. Comment commence la préparation? D'abord, on met une cuillère de thé vert dans la théière
Et ensuite, on ajoute un peu d'eau chaude pour laver le thé et enlever son amertume. Après cela, on ajoute l'amande fraîche qui donne au thé un parfum agréable. Après cela, on ajoute le sucre selon le goût. L'amande sent très bon. Est-ce que le thé a aussi des bienfaits? Oui, le thé vert est bien pour la santé. Il aide à la digestion et donne d'énergie bénéfique. L'amande aide aussi à calmer l'estomac. Et les pâtisseries qui accompagnent le thé? Au Maroc, le thé est souvent servi avec des spécialités traditionnelles. Comme le berrir est une crêpe marocaine pleine avec des petits trous servis avec du miel et des beurres. Le msemen est une crêpe feuilletée servie avec du miel et du confiture. On trouve aussi des gâteaux marocains comme les cornes de gazelle, les riba ou le choubakia. C'est délicieux. Le thé marocain devient encore meilleur avec ses pâtisseries marocaines. Merci beaucoup, Madame Insaf, pour cette belle démonstration. Chers téléspectateurs, le thé marocain avec ses pâtisseries traditionnelles n'est pas seulement un moment gourmand, c'est un patrimoine tradition culturelle qui rassemble la famille et les amis autour de la table.